Ban phaikhmat kyrpang ha kaba kyntiew kila jingsumar hapoh shnong nongkyndong khamtam kito shnong kiba jngai ne jaka sumar kiba paka mynta sngi shnong Sohphoh kaba hapoh Mawhati Konstituensi kala sakhi Jingurlong jong Jingangnud jong ban yo jaka sumar kaba biang Hadien jinglet ban Plie no sub center ha shnong no Bah Dasakhiatbha Lamare ubade menteri ubade khmi tanat PWD building but fishery Yakni jaka sumar lani sub center kablatai penyang hapoh shnong Sohphoh lamang pisa lingba National Rural Health Mission haga jinglur kabakot jaka arbusan laktam AA yakni sngi la sakhi langru doba Charles Marngar MDC Mawhati ikong RM Korba Deputy Commissioner Boy District Dr. M Mauri DMHO ki officer na katanat ko khia barkiwe Habakren kumukongsan uba Dasakhiatbha Lamare kumu menteri badang sushimti shen hapoh sarkar MDA ulapan pau ke jingkemen kabakraw banyak dan lang hakani kesni kabalong ru kesni kabansa jingken mau na kabenta ki Paidbah nong shnong kani ke shnong kumjuru ki para shnong jong shnong bamarjan hakabakum kathan hi kan yo jaka sumar kabapaka kaban pensuk hakliang ke sumar sukher ki jingpang prepare Ulapan pau baka sarkar jala kadani kathong ban Urlong kathong kabalabu phaikhmat jong Paidbah ban pendap iki jingkular ban kyntiew kila jingsumar ki shnong ki thau ban kyntiew ka puli ka puthi ban kumjuru ban phaikhmat hakiliang penroi prepare ki ban ajing mentoi ki Paidbah ngaru mapa ban kentu kentam ye thi paro jaiba ngila yo ki jingku ko bakha ye ni sab tutar ni poshnong Sohphoh banya shum kabu ye ka nong mai kuta shum kabu Nagale, Hagalen Kabha, Name Shim Kabu, Hagalen Kabulong, Hagalen Kabha, Shim Kabu, Yeni sub center, Penang Kamika, Hakatakom, Pinyo Shisha, Yegisup, Jisan, Nakilian give a pair of hair, Nangba, Tanong Shisha, Jimutoy, Kumbangi, La Angut, Kumbangi Aqua, Hini Ports, Nangate. A sort of Pao, Bajing, Sumu, Yaga Health Department, Paro. Kepala ai ni kadang-kadang banginyo man Plie man inaugurate yang dari sub center hami hal isutu mana baro department ki pair kum tani hagani ko por tani health department ko buntam ko buntam more kat EDC but ki health department jongi belong involved for district jongi ro hal ki maki ko buntam tam namar baldan ni ukram COVID-19 tadi maki ki basyum ye kajikle ban Dua dudem bani kun naga mentah kejongan joki di Paidbah bumbala wada daga taru la simpat ya dijigit ban aila yang ni ban Plie yang ni sub center kependak sisa yang ada di jingkeman bagi ban Plie di sub center Uternan MDC di Ternam Merit la percaya bani itu la hilang di delegation Jauhar Minister Terai persanyi ban tersngok Nadin Nakmat Nakadian Nagaman Tinrai Pai ke rumah Tinamar ba Hagani kisin Nagadian MLA Tali dia minister Turnam lah Dia batit para minister Lempai kisah Ia play terisi Dengan semua Aisyah Kebulang Yai MLA Jongi Hagaju kopor dari kisin Menengkong bagi kendo Hari program hadir di Minister bisa dinilai dan dibuat di program. Jadi semua congratulate dan mengajar biru. Kejadian Minister Jong Urlong program tentang konstitusi baru.